Jedan od najdublje ukorenjenih mitova zapadne kulture modernog doba jeste mit o vampiru. Koreni ovog mita, ponovo oživljenog u čuvenom romanu irskog pisca Brema Stokera, sežu sve do najdavnijih tradicija čovečanstva, pri čemu u njegovoj istoriji istaknuto mesto ima biografija Vlada Cepeša, zagonetnog rumunskog kneza koji je zaista postojao. Vlad IV, poznat i kao Vlad nabijač, rođen je oko 1431. u Sigišoari, u blizini Vlaške, u nekadašnjoj Dunavskoj kneževini na Karpatima. Bio je jedno od troje zakonite dece slavnog Vlada Drakula, kneza Vlaške i pripadnika Zmajevog reda. Ovaj red kojim je Vlad pristupio 1431. godine po odobrenju Zigmunda Luksemburškog za amblem je imao krilatu zmiju, koja u rumunskom folkloru simbolizuje đavola. Redu je pripadao čitav niz nemilosrdnih ratnika. Vlad Cepeš je imao traumatično detinjstvo, što je nesumnjivo presudno uticalo na formiranje njegovog sadističkog karaktera. U ranom uzrastu, kada mu je bilo 13 godina, otac ga je predao Turcima kao taoca. Za vreme zatočeništva, mladi Vlad je ovladao veštinom ratovanja, ali je posle očeve smrti prebegao iz turskih redova i sakupio sopstvenu vojsku. Godine 1456. ostvario mu se san i postao je knez Vlaške, a u spomen na oca dobio je titulu Drakula, što će reći Drakulovog sina. Tada je počela da se stvara legenda o sadizmu Vlada Cepeša, kome se pripisuje da je za vreme svoje vladavine, između 1456. i 1462. bio odgovoran za smrt više od 100.000 ljudi. Detalji sačuvani zahvaljujući dokumentima i grafikama iz tog doba pokazuju kako je Vlad Cepeš ubijao svoje neprijatelje bez imalo obzira. Tako je, na primjer, bila uobičajena praksa nabijanja na kolac, preuzeta od Turaka. Zarobljenike su također spaljivali i drali im kožu s leđa, a izgleda da je Vlad Cepeš veoma uživao u ovakvim mučenjima. Međutim, surovi napad u koji su Turci 1462. pošli protiv buntovnika u Vlaškoj naterao je Vlada Cepeša da prebegnu u Mađarsku, gdje je zatražio azil od mađarskog kralja, koji ne samo da mu nije uslišio molbu, već ga je bacio u tamnicu. Tamo ga držao 12 godina pod lažnim optužbama. Čak i za vreme utamničenja, međutim, Vlad Cepeš nije mogao da obuzda sadističke nagone, jer je, kako se čini, često podmićivao tamničare da mu nabave ptice kojima je onda nemilosrdno čerupao perje. Sreća mu se ponovo osmehnula 1475. kada mu je mađarski kralj stavio vojsku na raspolaganje da bi svom kraljevstvu pripojio i teritoriju Vlaške. Godinu dana kasnije, novembra 1476. Vlad Cepeš je ponovo zavladao svojom kneževinom. Izgleda da je knez Vlad imao običaj da posle pobjede večera usred žrtava koje su ležale na samrti ili umirale u mukama na kocu. Katkad bi čak umočio hleb u krv svojih protivnika i tako ga pojeo. Kažu da je jednom prilikom, videvši kneževe gnusne navike za trpezom, neki plemić koji je sedeo za njegovim stolom zapušio nos u znak zgražanja, na što je knez, smatrajući ovaj gest znakom velikog nepoštovanja, s mesta naredio da gosta nabiju na kolac, i to znatno duži od uobičajenog. Posmatrajući kako plemić lagano izdiše dok ga nabijaju na kolac, knez je pokazao svoj mračni smisao za humor, rekavši svome gostu da ga je nabio na visok kolac, da bi ga poštedeo smrada leševa među kojima su večerali. Postoji nekoliko varijanata njegove smrti. Prva je da je poginuo na bojnom polju protiv Turaka, druga je da su ga ubili nelojalni vlaški plemići, a treća i po meni najčudnija glasi ovako. Kažu da je u posljednjoj bici Vlad Cepeš bio skovao plan da se preobuče u tursko odelo, da bi se tako uvukao u protivničke redove i odatle ih napao. Kako bi proverio da li se dobro prerušio, knez je izašao pred svoje vojnike, koji su odmah skočili na njega i na mestu ga ubili, a potom mu odrubili glavu i bacili je u logor turske vojske. Kada su vidjeli glavu svog najvećeg neprijatelja, Turci su je nabili na kolac i odneli je kao trofej u Carigrad. Ali Vladu privrženi ljudi nikada nisu prihvatili smrt svog kneza, što je bio početak potonje legende, koju je u svom romanu iskoristio Bram Stoker. Glumac mađarskog porekla, Bela Lugoši, prvi put je ostvario ulogu Drakule u istoimenom filmu Toda Browninga iz 1931. godine.
Kasnije je isti lik tumačio u brojnim filmovima, od čega je postao zlovoljan i ćutljiv, pa mu se čak i zdravlje pogoršalo. Na kraju karijere Lugoši je bio prinuđen da igra u sporednim ulogama u niskobudžetnim filmovima.